Congress ayapan ke kroy ada datung Congress candidate Ratu Tero Napak jerap tun tekte. Hamren constituency along observer atum ke bangahut akimia candidate ke hangdun. Autonomous State Demand Committee pen party tiket ke Pangtakpong. Kado kabekat nias ke langara dona phanda me kardom na pajriglo. Tetiron karbi frame pema virta angton pen arjuitha. Ratu Tero Napan Lumbajong constituency along Congress tiket ki pipon rajok Lumbajong aratum pen aning kangsamsi kachepaklang. Congress aya party aphan ke kroy ara ratumang bongsi Congress aya party ka parem japhan kachisik tangte konat a constituency lo lang eksena Karbi Anglong Autonomous Council kili kachepati dunji aphan Lumbajong constituency along Congress aya party pen Ratu Tero Naphan tiket ki pialong chedon tun thekthi jong si tiket pipedet la Congress party pen tiket pipedet pulote nangli tum kona party loga chingbe dum nitum kaprek party da non ma ke nang than thek thelang anta nili tum da chingwai pot la se non ma ke chipu thek thelang sta Congress party long Congress party claim lelo a the mane nitum un elo chekhang un elo a the mane 2016 ma 2014 ben nitum Congress long ka chepadu since Congress long jok dawe nitum yudatum ka chepadu non 2021 kang hong nitum de nitum han nanglang ponji mini nitum akimang nanglang ponji mini future generation a leader alangli hanse sango son capability ke nahok alongam thaibe nitum da judge elo angton mama da Lumbajong fan fitness ke doke alangli anbe la si lapena behere mangke nitum da akaprek phai mang the thelo ani tum Congress song claim pulo dang the kaprek party lo ngaching be jitan ge ale ma thai doke dole hai non ma ke avelang nilitum ta Congress party bang ke nilitum claim thelo la so thank you direct lang la si kaprek party dunji ta pe ni pu bang ge Congress pu ge amen ma si ave dei pu la si alangli kedo joine non Congress nang tang ni marli tumben cheng lok ove ki mi tumben cheng lok adu kawe jidu nitum future generation nang ke lang pon je bang alangli hanse sangho phan ticket pipu pon pe de da joine si non nilitum ining ki punglo ining jang je lo la si nitum da so party Congress party phan nitum pini bisas ni de lo themane high command tum da nitum phan nang chong thui de lo la si high command tum da chema thanang poje Congress party ke intang un elo la so tenge next time ben ke Congress buke munit tum bisa sedet pu lapo ana chong thui ke lasi high command tum da nili isi message ke pa lelo kechok je ma ke thek the pu amuni tum han party long kam claim ke hok bon ge lake nitum chok je nitum hin pen mondol yu hin pen nitum dabi bon amekalo lasi alam bang ke next pen ge nitum da peni son back claim ji nitum akimang nang pacun pipe pot nitum ning ke ha candidate nang pi pon pe de report lasi nitum bang ahok lo open challenge pini je jok le dak Lumbajong long non amuka teron sang tiket long kusitame alang liphan nili tum ta badha dun begi ahok pen paremji nitum ta lasi next pen ge nitum pini pen laso party kam kachi ulo claim klelo nitum ta mathap amen Lumbajong alo nerkep ke patrok polling station salongta Ratu Tero Naphan kam claim pipe ke claim piji ke afia lam Ratu Tero Naphan ka parem chi aphasi sai claim chi pusi Lumbajong constituency along Congress party aphan ke kroy ara ratum pen aning kang samsia lathi chepaklang politi Nizang Karbi Anglong Lakha Narkep Hamren constituency BJP party angbong Kiwangji MEC Kilika Chipati Ponjia long Akimia candidate si Nang Popra Dodi Sangsi Chuchi Junje pen Asok Bhattarai State Vice President Lapen Susanta Borgohain MLA atum Nang Kahumri ahut Hamren constituency aratum Akimia candidate si Nang Vek Jipura ke Hangdon Hamren constituency pen Kiwangji MEC election Kilika Chipati Ponjia Farman BJP party pen ticket ke hangdon pen nang an aphaido Puai phechita me owe kimi la pen akimi candidates serlong ki bea phangsi BJP pen ticket chita me pipon bek nang popose special observer atom nang kahumri ahut ongdung adadatong ning isi pen ke hangdon kapasi
আপোনালোকৰ ইয়াতে কথাটো শুনি লওক আপোনালোকৰ ইয়াতে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ কি তেওঁলোকে ভাবিছে ভাল হ'লে ভাল হ'ব Antatakali BJP party pen Jongsi obe kimi lapen akimi candidate Dak Hamren constituency pen tangwai lapen Kenang Jia Teng pen pipon pe lepute BJP yang bom soluk sada Antatakali keki bom Manggar Singh timunga phana son aphan ingwai rong lepute Hamren constituency pen kapere par e prat awotsi BJP কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন আছে তো গতিকে আমি আজি আহিছিলোঁ ৰাজ্যিক কমিটিৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তা আৰু বাকী আমি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয় কি নহয় আমি আজি যিখিনি কথা ইয়াতে আমি পালোঁ ৰাইজৰ মতামত সেইখিনি আমি ৰাজ্যিক কমিটিত আমি ছাবমিট কৰিম আৰু বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি ৰাইজৰ যি উৎসাহ কৰ্মীসকলৰ যি আত্মবিশ্বাস দেখা পাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখললৈ অটোনমাছ কাউন্সিল আহিব সেইখিনি কথা আজি আমি ইয়াতে আহি পৰিৱেশ আমি দেখা পালোঁ এইখিনিয়ে আৰু তাতে ধৰক আজি ৮ নং যি সম্মেলন পৰিষদৰ সমষ্টি আহিলে আপোনালোক আহিলে যে আহিলে বোলে ইয়াত কিহৰ কাৰণে অহা হ'ল আমি সেই মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয় সেই বিষয়ে আমি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি ৰিপৰ্ট আমি ৰাজ্যিক কমিটিক দিম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত ল'ব Ate nikani koi playing data pita thangnat kating to asai mo claim tampon pi PMGSY Tower Center pen ki pon mate ke claim ki tampon atwar pensi jeparo ka iton lapen akaprek thangnat asai ke meta claim tampon pi puta pini Hamren constituency arara to pen pherang kya thingnu nang pachimi don Dongkamukam pen Kelvin Terang report Kat News Autonomous State Demand Committee ato methanga sahema long pherang kya mai phasi Karbi Anglong Autonomous Council kelika chapati dunja phan ticket ki pipona bangphu amen pangdak pontanglong ASDC party penta Karbi Anglong Autonomous Council kelika pidopona long kachapati dunja phan ticket ki pipona bangphu amen ingwai posi long inkora tro constituency ang bongpen long crisir cap constituency long candidate amen pangdak pontanglong La Longkri Sirkep constituency long pen Duar Amla constituency long Sarkar Phangcho Jinthong constituency long pen Chandro Rongphar Socheng constituency long pen Ram Singh Terang Bitungreng Thama constituency long pen Sikari Kathar Kopili constituency long pen Chandro Singh Dera Hamren constituency long pen Men Singh Terang Hauraghat constituency long pen Ratneswar Timung Phuloni constituency long pen Munindra Bay Karkanti constituency long pen Khorsing Ingti Mahamaya constituency long pen Babu Singh Ronghang Nomati constituency long pen Bor Singh Phangcho Socheng Dhenta constituency long pen Dijendra Terang Lumbazong constituency long pen Sangpi Maikon Rongpharpi Dhansuri constituency long pen Mondor Taro Singhason constituency long pen Rakesh Singh Teron Deopani constituency long pen Vidya Singh Tiso Nilip constituency long pen Sunir Tokbi Dwarbaguri constituency long pen Rajan Hansi Lapen Borjan constituency long pen Kamar Singh Beatumaphan ASDC party ticket kipipon amen pangdak pontang Duaramla constituency Labangke Sorkar Phangchu Jinthong 2 number Jinthong MSC constituency Jinthong Bangke Sondro Rongpha Lapan Sucheng constituency 3 number Labangke Ram Singh Terang Sucheng Lapan Sari number 5 Lia MSC constituency Bangke Labangke Bitung Rengthama constituency Labangke Sri Sikari Katha Lasopil Bangke Kopili Pasnong Kopili MSC constituency Bangke Sondro Singh Dera Lasopil Bangke Hauraghat constituency Bangke Ratneswar Timung Lapen Phuloni constituency Bangke Munindra Bay Lapen Korkanti constituency la bangket Khorsing Ingti Lapen Mohamai constituency la bangket Babu Singh Ronghang Lapen Nomati constituency la bangket Bor Singh Phangchu Nomati lo Lapen Socheng Dhenta constituency ke Dijendra Terang Lapen Lumbazong constituency bangket Maikon Rongpharpi Lapen Dhonsiri 14 nong Dhonsiri constituency bangket Mondol Taro Lapen 15 nong constituency la bangke Rakesh Singh Terong Singhason lo Lapen Deopani constituency la bangke Vidya Singh Tisu
Bida Singh Tisolo, lapen ako 17 Nilip constituency labangke Sunil Tokbi, lapen 18 nong bangke labangke Duar Baguri constituency Rajan Hanse, lapen Borjan constituency bangke Komal Singh Amreng Rongkhang Langhin lapen Bukazan constituency longpen Kapathur Dunjia Phan Chingwai Bomlang lapen Amri Langper Sarpothar constituency longpen Aning Kachechora long Kachirap Dunjia Phansi BP Koklang Pasi Pherangke Amaya longpen ASDC Ame Pu Chandrokanto Terang lapen Kongchun Bang Johnson Biatumpen Pangdakpo lapen isi bangke Amri constituency Langfer constituency Suruputhar constituency labangke ASDC to support like-minded candidates and parties. Party tame kini tame tela bagi like-minded tu dasar tim salong tu lagi. Oke, kita kita lebih dari itu dot. Cingwai bomla nama ke keklang. Second list langsung. Lapen isi bangke Amreng constituency, Rongkhang constituency, Langhin constituency, lapen Bukazan constituency to declare return as discussion is going on. Lapen Cingwai bomla, like atau begitu tame. Lapen kethom mangani itu like-minded pasti itu panong lo. Lapan second list nong sini tu pacini po, lapan Amreng, Rongkhang, Langhin, Bukazan lapan ke, ini tu Cingwai Bong lapan ke, kapre kita masukkan kita masukkan. Nan malam soparapan dihin namo Parman Birta Mu Ington Exena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihin namo Phit Buthot Birta Long Wangthulong. Uttar Pradesh lapen Haryana sor Bangkri Priatum Karbi Anglong Nanglusi behana ke claim ji alu ave pinpen kangnya plastik suki a behana ke claim Japan dipurong supia alu along an nang cipachong. Uttar Pradesh Haryana pen kangnya suki a behana ke claim Japan motorcycle hum krepo Chotun Chedang Apulik Pukok, Gas Alangpong, Beha ke claim Jibang Krip Liatung Pen Pen, HR 45C3854 Attract Pen Nang Warsi, Dipurong Supian Beha ke claim Kapathil Japan, Dimklong Nang Chiri. Dimklong Kachiri Bomapura Hote Roktok Atatatum Pen Hekdun Longsi, Beha na ke claim Chia Loka Vedet Ajoini, Ametang Adet Kapachiro to Ed Japan Than Pachinidon. देखिए आप लोग हम लोग गारंटी जो है वो सच बोलो। अभी आप एक कागज दिखाने से ना हम लोग आप लोग के लिए यहाँ बिजनेस करने यहाँ कोई भी परमिशन आप थाने से भी नहीं लिया है। फिलहाल थाना से भी इन्फॉर्मेशन सुनिए ना पहले बात। फिलहाल के लिए आप लोग थाना से भी परमिशन नहीं है। बाजार वगैरह कुछ लोग लोकल के लिए आप लोग कोई कांटेक्ट नहीं है। बाकी हम लोगों का अथॉरिटी से भी आप लोग कांटेक्ट नहीं है। तो आप लोग बाहर से आया डायरेक्ट घुस गया, इसलिए हम लोग ऐसा तो हम लोग ने यहाँ परमिशन नहीं देगा। आप लोग एक काम कीजिए, अभी रात भर चले जाइए। आप लोग चले जाइए, ठीक है? आप लोग चला जाइए। यहाँ ऐसा कोई लोकल आप लोग का कोई भी जान पहचान अगर कोई अथॉरिटी से आप लोग बातचीत हुआ तो हम लोग मना नहीं करेगा आप लोग। लेकिन फिलहाल आप लोग कोई से भी जान हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आप लोग फिलहाल कोई भी जान पहचान नहीं है आप लोग को। आप लोग बाहर से आया है और यहाँ बाहर से आना मतलब यहाँ बोल के ना यहाँ बिजनेस मत कीजिए। अपने मना के नहीं करेंगे। Non Kiwangji Karbi Anglong Autonomous Council election ahut Mesen Ingsam Jinpen Kapechun Ponjia Phang Lapen Langkithia ahut Kosong Sikisung Pen Katpajok Jia Phang Lapen VDP atom Amethanga Sai Kacheklem Pamejia Phang Lapen Anpar Keklem Kachipeduk Chotjia Phang Meyalong Chithan Chimumpon Dolamara Police Station along VDP Amepu Nobin Tobipen Kataripon Ameyalong VDP Chunbang John Kathar Pensi Aluhia Tumaphan Pachinipon Bangso Meyalong, Dolamara Police Station OC, Laskar Ahmed, Commandant Officer Village Defense Organization Officer Santanubi, Dolamara Town Committee Chairman Mangar Singh Terang, SGB, GB Lapen, Rongada Datum Tetong Tonriti. Dolamara PS OC, Pensi Organize Ponlo, ini object bang ke lahan lo je, kebang je upcoming Karbi Autonomous Council election ahut. Dolamara PS angkang kidu polling station hai huilang isi monsan samjin pen pachun thagi aphan VDP SGB JB lapen kapre
kita geding dum handak khangsi lahai apathak cerok tok ami dolo laben second abang ke da yang kita pena wildlife protection apathak lo da Kaziranga national highway adu marat marenga pi apan konservansi protection ki pinai ma VDP SDB GB pen chenglok police administration pen ka cherap chetu pen lahai protection apan singwai iglo laben third bang ke da lange the do kok ta hai laso dolamara PS angkang lo so lange the ke do kok pen mane kisung deta hai lahai rescue fan konservansi cherap chetu ima lahai puthak si pini cherap to kami bang ke pangni iglo Dolamara pen Rangsina Bay report Kat News. Pini Karbi Prime to Mabirta Bangke Lapangsi Kangton Iklong.